Divno, hvala Dunja, hvala naravno našem narodnom ansamblu pod upravom Siniše Vićentijevića. A sad jedna zaista posebna priča o jednom posebnom zanatskom postupku, a moj gost je Dušan Rakić, intarzista. Ja sam lepo rekla, Dušane, dobro nam došli. Hvala, dobro vas našao. Iz Temerina. Iz Temerina, iz Vojvodine. E sad, je li zanat ili umetnost ili veština ili ceo paket svega toga? Pa tretira se kao umetnički zanat. Postoji klasifikacija starih, umetničkih, tradicionalnih zanata koji se prepliću. Kako se tačno zove zanat, ako ste vi intarzista? Intarzija. Intarzija, pa to. Latinski poreklo ima, znači umetanje, uleganje. Umetanje i uleganje. Prema vašim informacijama, jedini ste u Srbiji koji se bavi ovim starim zanatom. Jedini koji imam registrovanu zanatsku radionicu i koji posjeduje sertifikat Ministarstva privrede za izvrsnost bavljenja umetničkim zanatom, intarzijom. E sad, kako ide ceo postupak? Da objasnimo našim gledalcima, ova predivna dela umetnička u našem studiju su danas vaša. Da. I vidim da je inspiracija i neznani junak, znači i naša istorija i istorijsko nasleđe. Proputovali ste svet i evo sad ću ja da pokažem bez čega nigde ne idete. To su skalpeli. Da, upravo to. Vi mi pomozite. U svim ovim čudima tehnologije, robotike, nanotehnike... Vi ste samo u jednoj kutici spakovali sve ono što znate. Dobro, a ovaj kamen... To je podsjetnik ili inspiracija... Ima neku priču? Ima, našao sam ga na granici Alžira i Tunisa, na planini Atlas. Na Atlasu? Dobro. Po meni, to delo prirode treba da podsjeća da umetnost pravi prirodu i da iz nje treba tražiti inspiraciju, jer ja ne znam da li neko delo moderne umetnosti može da se ravna sa obličjem koje je sama priroda stvorila u kamenu, a u drvetu otkrivam svaki dan već 40 godina. I da se počne samo iz ove kutice ovde. Hvala vam što ste je doneli danas kod nas u Šarenicu. E sad, kako ide proces? Kako nastane jedno umetničko delo? Ljudima delo je egzotično, delo je vrlo tajnovito, ali mudrosti nema u zanatima. Procedura je prilično, postupak je sam prilično jednostavan, ali je potrebno dugo vremena, dugi niz godina i decenija i danas dan učimo određene i danas dan savladavamo određene postupke tehnološke izrade. Ono što je najbitnije u svakoj primenjenoj umetnosti, a intarzija jeste iz korpusa primenjene umetnosti, odnosno dekorativnih umetnosti, jeste pripremiti crtež. On je osnova. Je li to, pored vas, jedna priprema? Da, delo koje je u nastajanju. Pokažite slobodno, evo kolege će da to Delo koje je u nastajanju. Znači, osnovni materijal je furnir. Na furnir podlozi se taj crtež prenese. I to je samo segment jednog velikog rada italijanskog slikara kasnog baroka Giacomo Cerutija, 3 prosjeka, bit će metar puta 60 cm veličine. Neko bi onako rekao da je gotovo. Zaista divno izgleda i u ovoj pripremnoj fazi. Radi se, da. Koliko će vam trebati još vremena Pa do ne kraja? znam, to je tek duga priča. Započeo sam 1997. godine. Izgubio sam jedan segment, zarekao se da neću nastaviti dok ne pronađem taj segment. Nisam ga pronašao i sad sam se rešio da nastavim. Aha, rešili ste da nastavite i bez... Dobro, možda sad pronađete. Kad ste rešili da odustanete, tako to ide u životu. Sad ćemo malo i da vas pohvalimo. Bilo je nagrada, verujem da su vam drage dve koje su došle negde u bliskom vremenskom periodu. Seoba Srba je jedno delo. Jeste, prošle godine i druga uzastopna nagrada na velikom američkom konkursu koje se upravo bavi specijalizovanje za promovisanje lepote drveta kroz furnir, koji je moj bazični materijal. I za Seobu Srba sam dobio prvu nagradu, plaketu, novčani iznos, ne znam, a prethodne godine, znači 2020. za jedan motiv žene, devojka na obali. Meni je bilo vrlo iznenađujuće da sam 2 puta za stopce na tom tržištu prošao. Nije baš to tako lako. To je vrlo zahtevno. Radite li portrete? Radim portrete, stilizovane, izgrađenije. Evo, baš doneo sam motiv devojke koji je inspirisan lepotom žena u Arabiji, u Omanu, gde sam boravio od 2014. godine. Stilizovani portret Bate Stojkovića, našeg legende. Onda portret Dragutina Matića, koji je tek legenda našeg, ali bukvalno je deo jedne epopeje Prvog svjetskog rata. Lepo. Mnogo vam hvala što ste podelili svoje umeće sa nama. Želim vam da vas ovaj kamen sa Atlasa vodi još dalje. Da prelazite granice umetnosti. Hvala što ste bili sa nama. I sad ćemo zajedno malo da